Rukiriro rwega turi ntuku ya ithatu mweri jwe thatu mwaka jwa ngiri mirongo iri na ithano mukira nkatho cia mwanya mutegero Meru TV Interaction nderete na mbere gukenera mibango yetu oringetekaya no ithiritwe uri na weekendi enjaga na nkuruki kurara na gukira uri na thiria enjaga ya mwire nkogwa tugene tuthiro tukitakagira manto kathumba uri kwethiritwe kugikara akwe na ogwe ndene matura kile wandishia tu ishigo bunge county ya Meru na nkuruki county shonde cia ndiguru ya Kenya na kinya ome ya ndiguru iji ya Kenya arandikibe to bandete barekete na kwethirwa bakithiuruka na gutigera ne bakukubanganiria manto jaja jondo ni bambetaga Dennis mutuma muthomi gwatandira nani kumakagitene kaka monkera tutonya kathitine na nyumene tugitonya ndene mubango jo turinge ime aranga kuretera omo siasa na nkuruki mbeo mbithi kuma ntere chiegembe na au kabere tukethira turi na muthoji kana mutaramu oegie manto jegie biashara roto kadoro tukimenyaga nawe ure gukari karibu sana tuetana mbere na teto shetu cia Meru TV rukiri twambire na manto jegie siasa ari hapa mba tongeria bage kundi kumenyekana ta Mount Kenya East Caucus ni bomirete kana ni berera bagishemania ndene ya mukawa jomwe county ya Meru kagitane karabara kanenda komeneria bunene urore munini wa rais Rigathi Gachagua na bobone nyuma Gachagua gwetithia na mbere ndio ngachia we ntere mwanya cia county ya Meru embu na kinya iria kubanganya gweta ndene ya county ya Tharaka Nithi kuringana na tongere baba bore Rigathi Gachagua gutigana na ndio ntere hizi na kinya kumuria aethero akiageteo rais William Ruto amona munini wa professor Kithure Kindiki Jeff wagituma na rethero gikinya kire mushamane ojo gikundi giki na gutobanganira ripoti una njira entariru nabo bamwe batongeria kuma kirimara kya Bwagaiti kana Mount Kenya East ne baumirite na kumeneria bunene ndiunga na Rigathi Gachagua ethirite akithithia ntere cha Meru embu na kinya iria kubanga ntere cha Tharaka Nithi ara bamenerete bunene ndiunga ichi cha Rigathi Gachagua na kugaga kuija ntere cha kirimara umenithania akari na tongeria bao ntere iji Rigathi Gachagua natige kuijaga rutero Mount Kenya East Meru embu na Tharaka Nithi kunjira nto beto eberaga manto ji thirikari nonto na ariku na gitarira ariku ateja atwirimbia tureterete no mundi turasite gukania uria ari munini wa rais wana Gachagua untu ni abangite gucakuruthaga kubanga siasa ciawe cia kubitithania ntu Mount Kenya East nkurukia tongeria baba ni bakuria Rigathi Gachagua ethire akia Kithure Kindiki giteo ja mutongerio kuma ntere iji na tumwira na te akana getu na bua Meru mboria atire okeja kwethoro ciare rinja nyakwa renja na kwe mukonge oguri kwarana na bagu kagure mwe kurungi no tutimwe kururinja bwa ciarona buri ana bwa kura kabomba kwera bagu ete acho mukuru mugambithia ni kya mwingire ndwa ya baba na muciari tutemenya no ntukira ki muiteranja na mwiriga jurete kiria agura mwe kurungi no wije twitoreana katukuga tugakaria mami na mami wetu Kithure Kindiki na agurirwe na tukamukari lakini thaino Professor Kithure Kindiki osagiti Kindiki ambiria gwita leaders kenda mabanga boria barabara igutumwa boria mere kongerwa mbia we ni arungama kauga baria kaleni ni mbia ikugirwa bo mbia inu akugwetari indiria ibo ni kuciagendaga na we ni tuice ni ukolo alothaga bo aturau na kateos akiaga antuma Kenya mbia nkuruki ni bakuromba Kithure Kindiki na tongeria baruongorwa kirimara kugwatwa mbaru ni untu ni bethirite bakigwata mbaru atongeria bakuma ntere ingi cha nthiguru iji ya Kenya na kathinda kamburi guciara wanoga kunekana njara no anginya kaume kathinda gakinyire koguo ni mere atiri kathinda gitu ka Mount Kenya ni ncho kurathimwa matikegue nae matikarakare nima wanao no metikire tuona masapoti miaka mingi mundu wetagwa president Kibaki ate athanire na kura cia Tharaka Nithi Uhuru Kenyatta athana na kura cia Tharaka Nithi indire twagia mutongoria nikikuroneka ta gututaya eganu wa kutukorwo na mutongoria koguo tungivoa mundu wetagwa Rigathi Gachagua ni etikire imeenda na imeenda na imeenda koguo kwa binya wanga imetere ginya wanatutira menyanire tondu ni Ngai ukauga na tuo gaka getu ni tunyinya muno na ndagaturetere mbara ciao ni matware wa munyoro
twi Mount Kenya East twi turenda kurutirwa wira ni thirikari na thirikari ni turame support bo bwe bakenda bwe 10 ni bakuga ni bethirite bagiketha bo nene kiri thirikari ije ya William Ruto tondu marakara make Rigathi Gachagua gatarera andu ni tondu Mount Kenya East twina giti kia munene wa kiama kia UDA twina deputy president uria mesiragia Mount Kenya East gutingiuma kindu kiega koguo thuruko vitukira Ngai na president wetu William Samuel Ruto twakorwo twina giti kia party leader ya UDA ruling party gitongoretio ni our excellency sisi ni Mutito Mparire na twacoka twagia deputy president kuma Tharaka-Nithi tumere nwanginya metekere kavinda gakugaruruka kana kinya ni gakinya nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam kuongera kuba mweba maabithaa ndene ya OBC ya ule wari gavana wa kambere wa kaunti ya Meru Peter Gachera Umunya nebonekene gweta na mbere na komeneria utongeria bwa kaunti ya Meru rungu rwa gavana Kawira Mwangaza nikiria abisa baba bakuga ati miradi kathumba ire ambirirwe ni ura wari gavana wa mbere Peter Munya nithiritwe kirungi kona itegweta na mbere na kana gutethia mumero uria gukubatara agitene okauma abithaa baba ni boretia Meru bonde gutigira ne bakuruguka metho na kuthura mutongeria uru kwethira wakibatethire kire kithurano kia mwaka jwa 2027 nikenda kaunti ya Meru ikethirwa igeta na mbere uria gukubatara parari tijaja ntuku yegoro kanisa kagitane karabara riungete ndani ya kanisa ya Mukululu Catholic erere ntereje Gembe Central aria berethiro bagikia ng'ombe ya iria Peter Munya ethirito agikira wirane akariba ntereji akethirwa akibaretera mukiri wa Nkonja nore na rogono runa njira intariro maabisa ba OBC ya wari gavana wa mbere ya ukabere nwe Peter Gachera Umunya ne bakinyete kanisene ya Mukululu Catholic interest ya Kangeta Ward ko bakinyethere ngombera abekere wirane akaba Tudre tukrombora kirimo tagero Meru TV no ntobothi na ya sauti ya riboti yo igeta na mbere na gutegerwa na nyumine tukethera tukikuratira yona njira entarero twerekere monkantere Shaburi nara akariba Riverside ndane ya timao kirikishiga bunge kya Bori nibachumirite na guteta na nkuruki kuga nibange kita kwa kagita gakaraja no ntoba wagi Boroji bakere na medha ya Meru TV kana medha ya Meru TV akaribaba nebogeta na ndini bakarite nkuruki ya Meri iri kuma rojero kugitwa na arutedre tuero gicokanirwa nkuruki nibakoromba contractor amwe na thirikari ko bacokire rojero nikenda bareka gwita kuraza gutaruji ruraba gutumira ndene ya michi yao mwende ola ibuni ari na ripoti na njira intariro akariba Riverside erere timao Bori baguteta nontobo Kenyamara kia rui kirabo kulukira ntere yu bakiwa bari na meri ele kuma bewi tirwa rui na ibakuria thine nene twina thine rui for a long time twina thai ngwitikia meri ele ndoi chiambire witangwa nontobo barabara na barabara ikugwita saindi kiaro na ora so tutethirite twina rui kaitaka meri ele twina challenges antura baithirite bakia affectwa na antura baithirite baitumira rui rwa imetha na irura rui tha rui surf rui tha rui tha town na ntere kia Riverside tha rui rwa antu baithirite bakeria ni utumira rui rwa muro rui twithirite tutumira mwanka thai rui rwa muro tekwa karutheri muno kwira rugwi ya ruitite rwa chafuki na inabidi tu watu watumie nontu tini nyingi
thai ro kunya turito ta muuro ro kuruga turito ta muuro na kinya muuro ju kwiro rimwe gwitoketha gutiruji tukarigo ni ataruji ruru eturithairwo rukari rutitheri uria twendi tuga tukanywa rukari no tututena otherwise na ndero jiru tunyunya rukari u mara irobuire mara iruthukangirwe itwagitero roje na tutaroje rwa muuro nya ndu baingi banyunya oro yakora nguo na oro rwa muuro na rwe na ruko kwa aciari barithana bao pampa bagaja gutarujine na ruje no ruto kuruga na ruto kura nguo ugetha akaima kuru alimona janara kidhoro secondary agaja gutarujia ile maboma maji na kujanga siku moja kwa wiki ipatikani. Sasa tumepata shida kutoa maji mbali paka huko juu karibu na secondary. Nkuluki bakuromba contractor kwenjanjire uo bachokeria roi na mpoe nikenda bareka kunyamara mona ndethia cio nyathe iba kuthondeka barabara ri iba tutigairie mibaibu imwe gaturetaira roje na tukenda tona gya kunyunyaga no ndo roje imwoyo jwa Kenya no tukaga roje utitetheka ki kuria gi kuthamba kithina ja iriku kithina ja yu kinto kira bombe keni kwithia kiromba ni bara kwithia bagiusika rutere ndo barabara baithire baishirikiana na antu baimetha ikena na aba kwithia bagigwe disconnection kana bakitabura pipe chikitangwa at least kwithia kwina antu bakubwithia ni ya haraka repair haraka kenda tutikaendelea ni kuumia rutere rorwe. Tunaomba hiyo barabara sasa hiyo mfereji itengenezwe ndio maji ikuwe karibu. Ripota Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni. Kongera ku mutegero Meru TV ni ate mtuko yegoro irare ntuko ya kiumia gikundi kigima kya Meru TV amana ndikibantuto kiri kamemeka 101.2 FM ne barezira bagikinya ntere shia larende ne kanisa ya RG Malare arabarezira bagitinda na akari amana Kristo bakanisa ezi na nkrokiko kongwera kigongwana na akariba nterizi amana Kristo bandani ya kanisa ezi ni mubango jorabangi kuma mathajaru kiri na jodora jogitana mbere na njira ere gutarirwa akariba gikenera kuona gikosi kigima kya Meru TV amwe na gikosi kya radio kya 101.2 FM ojo ne ukora tinde tentere u shelare kagitana karabara yongere ni gikosi kya Bonten Media Group. Baada ya kupokea msamaha wa dhambi, tuliweza kupokea Roho Mtakatifu wa Mungu wa kutuongoza. Akristo wa kanisa ya RGM rutene rwarare ntukuya naru abethirito bena kagite gakega aria bachemanitie na andiki banteto na amwe na athomi banteto o amwe na atongeria ba kampuni ya media ira ikinya Bonten ira njene Meru TV o amwe na Thiri FM aria batindite kuigwa kiugo bare amwe Majina naitwa Gloria Mwirigi. Zaidi ya hayo nimeokoka, Kristo ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mimi naleta kipindi cha Gukumia na Meta ndani ya Thiri FM. Wangapi wanasikizanga Meta? Wangapi wamesikia kamwadhani Thiri FM Meta? Hallelujah. Bwana unika buchokeria nkaga na kinya babunde bwire iboega no tukwa kumeria na kwithira bure na batwi no tutuke yakoya na twatima buti ya then tutikibo tuwiretu lakini tuwiretu thai no tuitwezire na nya babu batwitika na mwathani abutharime sana. Muthenya barigice mugwanja chongwa chela uko ni kwa Meru TV ngo watogene kire burakore ni ukwodera bambetega Faminas wakimabi niyo betawariria no mwangangi babu wetumbu metenara kwa babai ndeni ya Meru TV Monday to Friday tuwatanagira thaa 5 cia muthenya mwanka thaa 7 cia muthenya kiri mubango wa gospel urawita wa wave show ni mubango bobakwe tukiariria mantu maugono kioma wagwan yaman so babitaga MC Dash indetha mubango wa rege then yakameme Thiri FM from 4 mwanka themo chiogoro Meru TV ndero day Saturday from
thaa inya cia muthenya mwanka 5 kurukia mutumiri oju augira no mwiro Afrika lakini kungi mwiro kurukie we etawa mwigembe o mwiro kabutaiguo Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja milioni ya igembe ikiripotera Meru TV ku makanisani ya RGM Lare Beta Mokiri Onkonja Wako nene no trimana na ntoba Meru TV bantu era au kubaibwa ya Murithi waba Glory Jerio cheupe nyombi basuno Lare lakini tamona Mokiri na baubange bonde batuka tuwiretu muno tukwerua retu karia Meru TV na There FM ntwethiretwe tugikinya kanisene ya RGM ndene ya Ruterero Lare na ratwethiretwe tukibwa nkume mwathani gutumirua na mantu zange za maingi na tukawibwega no ntuiba tuwatiroge ni bwega na tukinya na twathathagia Murungu turi amwe na tukaua ni bwega sana bete na mbere kuwata mwathani kana kugunje mantu ya Murungu au ona kinya batu tukawibwega sana no ntuba kwithira tukiumba gukinya tukuwinge tukethira tugita kuntu kungi ni bwega sana andiki baba nteto bakinyite ndene kanisene je arapagwiriritwe ni antu mwanya mwanya na bagicoka yankatho mwanya mwanya no ntubwa Meru TV uri aithiritwe gituma kipindi kila kithero kina nkuma mono rutene ruru gia kanisa hiji ya RGM. Mimi huwa nasikia Gloria sio kama ameenda nje, huwa nasikia yeye kwa radio na si hawahi muona tena live, lakini leo Bwana ametupatia neema ya kuweza kumuona live ikiwa siku ya kwanza. Na niseme hivi watu wa Meru wasikie wale kwa kamera, hii TV nimeipenda tu kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Abraham. Nimeipenda kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Abraham, maana huwa anafuatilia vipindi vyake katika runinga. Na hii TV inaonekana Meru TV vile watu wengi hawaifahamu, lakini kama imeanza kwa simu injili ya kweli, muda si mrefu itakuwa runinga ambayo inaongoza katika Meru yote, kwa sababu Kenya yote, kwa sababu ya neema ile Mungu atakuwa anawapatia. Hamwezi mkasimama kuhubiri injili ya kweli Mungu asili kuwapatia neema. Nimefuatilia pale Abrahamu alipokuwa anaangalia kwa mitandao, nimeona tunafuatiliwa na watu maelfu nyingi sana za watu, na nina moyo shukrani kwa hiyo kazi Mungu anafanya. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja milioni ya igembe mawa One kurati ntentere uchala ndene kanisa ka RGM kana RGM tora wanandi kibeto bande to baredira bagi kinyanterizi ngekorikanagia andiki opapa kana Meru TV amana 101.2 FM ikethagirwa ikikinyakire kanisa iria iri yakui na agwa ikethagirwa ikinyakire kanisa iria yakui na agwa toka kumia na toka thathia mwathani na mubango jojo kethirwa jore imwe kwa imwe kire TV ya Meru TV ukethirwa ukienda kama mubango jojo kukinyira kana jukinyira kanisa yakuri kana namba no eu iria ukire TV yaku nthiguru kethira no kwenda mubango jojo thara jogo kukinyira kire ontuku cia Jumapili mubango jogo kumia na kuthathia mwathani jokethagirwa jokiza kanisa ni ria kwina agwa turingirete moto ma SMS kiri na mbegu na ukethirwa ukieza mwerekera jo mubango kuja kanisa ria kwina agwa twete na mbere na nteto cietu na twerekera muka kaunti ya Tharaka Nithi ni aria mutetheria o mubangi muthabu wa governor wa kaunti ya Tharaka Nithi Rojekana Daktari Mutegi Kabisani na chumirite na kuri ikundi bya ntora gutigira ne bakothondeka ikundi be kubatetheria kiri miturire na muno kiri mantu jegie urimi akeria no gete ate murimi na batere kwithirwa kiewa inya nikenda agatigira ngugicioni chibita na mbere bwega na nikenda agatigira na kurira mugongo ndagara waiguna atawanganyite ripoti ize na njira intariro. Urana Economic and Development Governor Kaunti ya Tharaka Nithi Dr. Mutegi Kabisani akiaria muthenya wa mundiare kanisani ya Ndara EPC na uretia karintere na gutigiri bakwibunga na ikundi nekengo kugunekana mirandi ya thirikari arapeanite ngerekana na murandi wa Nelson Dipiona na kuringania kikundi bia arimi agriculture value chain development
kurongera muradi ujibo kanitha na kanitha tuketi tobitano itokea mbere kaoa kiabiri deri ng'ombe cia ngasi cia ithatu ndigo cia bina dengu cia bitano bijo ngũkũ na bora muradi wa kũruta ngũgĩ ũrĩgua gwĩ gĩkundi mũkebandĩkithia wegua akaunti yenu gwĩna 10,000 nwa mũrombe 20,000 ũkarĩa na interest ya 1%, lakini naga umuntu gwĩrĩte kwa dengu kanambi ngũkũ kabisa nyagetomera kanya gakakuria kari mono ntere na gutigeria bakugwatira munini wa rais Profesa Kithure Kindiki nikaingo ko munengera kanya kaya kurutira kari wira gabutienda wa nantu bothe kuri andu bakachamberia bagechambageria lakini tiono monka tutokire ngai ngatho na tugwate mwana wetu mbi njara echo ndoni basi kiuma bwa mbere ikauma bwa embu ikauma bwa tigania ikauma bwa gembe ti yete daraka wako no ndoba mwana wao buromba tokarie mwana wetu tabwa muikia karagua tikwa mwiki na mayagero bona wetu kwa kuleta dinakero hapana wacha hiyo ibunko ya tokane mwana wetu na ndeguru ikale boega na prete kaneje deputy president yeye ngabana igo munene wa siasa tarakanini nenda to bonde bantu amwe toterie ndeguru yetu twewe twina ngwataniro kenda atubabange bagakobia kuma kere county number 2 kabisa nyakariko nene siasa ja mwaka wa 2027 ile wakagita no tobambi bondo na kagita kambi kagita kito kumtanguge tona kanyamu gateje muntu andara tona kanyamu gateje muntu marimanti tunaleta hiyo sina maana hiyo siasa ya kijeto tija kana Keri potera Meru TV kuma kanisani ya EPC ndarage chiga munge kadara karieto kambeta ndagara waigona tucokerekere siasa cha kaunti ya Meru ni area omo athoji ba siasa na nguruki mu siasa ndani ya kaunti ya Meru rais Kenneth Kinoti Marete kana mono JR na shumirite na kuromba ngwataniro kinyenyuma egambara kweberia governor kwera Mwangaza aria ikikugitwa ntariki 14 shemweri jojo kagite na kaumu siasa ojo na menete mushemani ojo ntariki 16 jojo bange ni mweri wa jojo nyuma ya bamwe batongere kugabageka mushemanio egambara kwera Mwangaza aria ikia na kugitwa nawe JR Marete umo watongeria kumaja kaunti ya Meru na rombete ya Meru hamwe na akari kwithira bena ngwataniro kinya nyuma ya igambara kawira Mwangaza kwithira rikigitwa ni kiria kuga kaunti iji igeta na mbere kwithira gukethira kwina urumwe na ngwataniro iromba riakwa ni ati twakurukia tariki 14 tweta tariki 16 whatever kiria gikethwa kirio irethro ianto bachindwe ba impeach baane kana ibachinde bethro bagiathana kiria mpomba kuromba Meru nakyo menya Meru uga kuthura konto murume na ingweti nyanto mukoki Meru no utumba kutho kiuga ati utunia metho kana kuimbia makai batu no tukare tungenti lakini tukamu tukanya agaitangoge chiawe kuringana na ore abangite twamwa kanya agaitangoge lakini natwe tukibanga tukimenya nande ore twitite niuna nontu nukuona gwo tutetheka kwou ngwataniro ina gitumi na ntira ugo tugwatanire kenda mwana inchi aga ngwataniro ethero ekethero ereo imuntu akethwa akimenya oni mbetagwa MCA ngania kana oni mbetagwa MP ngania ndagwatanira na governor uri okethro ari egitari kenda antu bakwa banyaki kenda antu bakwa municipality kenda antu bakwa babure bomba gutetheka nona kwa ngwataniro etemenya kwithwere muromo na nionkugerio kani antu twithura twisupportaga antu nontu boy biubiao tubiri kwitha twibasapotaga na nya broad nyomore urumwe bukethwa buri na ngwataniro ekethwere rumo endi na njirere ekethwa gitethagia mwananchi kuruki mutongeria ujo none ni gutejaniria muchemanio juiti tariki 16 ntere cha mairi 3 na kinya nkuruki kuga gutina gitumi ya Meru bethira bagita guchwari gathi Gachagua na nande kuria Meru ni bethire bakithinga tarutero rukabanenkera ndawa na kinya kubekira mbeca muko so gwo kwi Meru chithuganirie bubwega
kuna ri kwena michemani yo na mbuga kinya ningo kino tionto marete nomba kutha kwiruterera ndi ende ruria nkwenda turungamana rua Meru na burando ombo uburomba na kwinyia guku nene uranda abrombero kairi 2022 irire turunga menare tukumeitu tugatetheka ti aria muntu agatetheka ukejo twira ati ugu orenda kenda wa nene we amina antu bakuruko we CS ugo wa CS sasa wa yu na ndingo kuna mwe kuruko atwe na atwe tugatetheka atia turi mwananchi ikyo kiurio bwiri we guchiuraia te wa munyoro na te broad base yugwe bou bwe bakenda bwe kumi jayara na itite mataro gikithure kindiki no ritie kithure kindiki kwithira kireta maendeleo maturene nikenda gituma nakyo kithirite gikigikanwa bunene gatigati ka thirikari na akari gikethira gikinyia na kinyankuruki antu bambirie kugwata mbaru thirikari iji kari keja kuthithia maendeleo katuga kinyathira antu ibagitite gambare awa na ara bagikia kura ciao kana na abati kwenda gwikia kura ciao. The highest possibilities yantu bakirakira no ntungeja kuthwa nkiona ingutetheka kethaija shisha hii kethwa ni gwita ngugi ngetho hospitali nkuona ndawa au keja kuthwa kethai education funding model ya university kethwa ni gwita ngugi kethrai ka capitation ya sukuru cha secondary na ya chigatha chio kinyari twateka bakwingwa no ntu bakwa kabia kuria bibionde mabiketha bigita ngugi then gutena thina muntu no ero atire tumirie nya thaimi yake iwiri thatu kanena kana tukoona kwina momentum wiri nya ntu bakwa kairi lakini as long as muntu ate kumba kuona maendeleo kinyaja yeku then utumbo mwira kathikira ngania nontu muntu no mwanka kara na wirigiro nkiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam kumania na ripoti ya Jeff tutegere mantujege siasa chandeguru ya Kenya na haraka gite negaka Uriwari munini wa rais Rigathi Gachagua onekene gwita nambere na kurita ndoreshia mwanya cia kumeneria thirikari irethi wathanine tongeretene rais William Ruto amona munini wa profesa Kithure Kindiki Rigathi Gachagua akiaria na onanetie kugwatanira na pamwe batongeria bare rutere ruragana na thirikari akiuga bageta nambere na gwitaniria ngugi na bone kenda gutigira ni bakweberia rais William Ruto getene kire kithurono kya mwaka wa 2027. Sisi na nyinyi tunataka tukue Mount Kenya moja. Let us unite and we join other Kenyans as one group. Mimi nisiende peke yangu, Kalonzo asiende peke yake. Kwanza tufanye nini? Tuunganishe. Once tumeunganisha, tuko na marafiki wengi sana. Hapo Masaini iko sawa. Hapo Kisii iko sawa. Hapo Mlembe Nation iko sawa. Pale Pwani iko sawa. This election coming 2027, we and you shall win this election round 1. And there will be no runoff. There will be no runoff. I want to assure you. Na mimi niwahakikishie nyinyi, mimi na Kalonzo hatuwezi wachana. Kwani sisi ni wajinga? Tukiwachana sisi tumeisha? Sisi we are not stupid. Kalonzo ni mzee kidogo kuliko mimi, ni wakili, ako na experience ya kutosha. Anajua. Mimi huyu Ruto ndio ninamuelewa zaidi. Fahari ya kusamisha mimi niko na funguo. Nyinyi msijali, mutulie. Nyinyi muungane. Na tukue marafiki. Na juu ya kupiga kura pamoja, tufanye biashara pamoja. Na tuoane pia. Mutakari wa Meru TV ripoti ya Rigathi Gachagua nega utekenyera muthiaji wa nteto cia Meru TV rukire ugeta kuraja nchokerete na nteto cia ngathiti ndi na ngathiti ya Daily Nation ndi na ngathiti ya The Standard tugethera tugetagira mantu kathumba jegi witi na mbere utongeria na mantu jange kathumba